Жокускай онна бердигестях олун тас соонон орута чугай деңо холунна онна боллагана бу туокка оптоволокно сидиме кирен бу горный олус бутүрдүнөн интернет түргөтөбүтэ үлете чугай оннатон бу МТС себе хакирен бу 5 жыл игер улаккан тас оскола тутулдан киренерер бу күн уже кирер онна бердигестах битегер ялдар бары газко колбанан үйрүлөрө үксәтә Горный районун бердестага суолла тутулдан де бу олоктактар үйөрөн көтөн олорабыт. Урут 3-4 чахы буha аянныр этибит билием болларна иккире час коракка кирен таккабыт. Абытын ситтибит таны кеһе беппитер бар болабыт дебитер. 5 жыл игер боллагалатты бихи бем ориомун лан көрдөккө хөп олох төһөтүндө бу карантинге олор буттырдүнөн хайды бара турар. Жоннор үлеган хакоктактар олох сразу тук надатын бардын нада болла даганы бардыгер колубур үшөйдү үлелилер. Республика мионнукша боллага ди. Сайда турар олох. Сака хедем мин хана бар хайды өттүнөн чүгей.